Kamiaran, Çendin Xwendekaren hivdesali jali rejime ve hatine girtin. Hisam Seburi velati Kurdu penç Xwendekaren binave İhsan Seburi u Kavan Seburi, Oraz Zemani, Behruz Reşidi u Peyam Heseni, jali hezen evlehi yen rejima İslamiya İran'e ve libajare kameranan ku Kamiarane hatine girtin. Peka raporen belavbuyi, Sibedeha roja nedvazde ilona 2025. Hisam Seburiye temen 28 sali, İhsan Seburi u Kavan Seburi en temen 17 sali, kelke gunde Gazirhani yeser bi bajare kamerane li malen vandatine girtin. Peka ve rapore evse velatiyen Kurd li revşeke tirsandin, u erişkirin u behebuna ti belgeyeke yasayı u bi avayekik hoser ne hatine girtin ku didaviyede Hisam Seburi pişti çen demjimerle pirsinkirine hatiye berdanle. İhsan u Kavan Seburi bo çiheki nekhuya hatine ve guhastin. Hervisa Oraz Zemani, Behruz Reşidi u Peyam Heseni jibu çihek nekhuya hatine ve guhastin. Heta dema belavbuna ve rapore, tizan yaryek serast ji sedemen girtin, çihera girtin u tohmeten sepandi, biservan Xwendekaren temen hevdeli berdestnine.